Yes, kanongeye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Turagarutse turi mu gitondo cyo ku itariki 29 z'ukwa mbere 2026. Birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi byakomeye, by'umwihariko kandi drone z'igisirikare, n'indege za gisirikare cya FARDC zongeye guhagurutswa muri ano masaha, by'umwihariko zerekeza kurasa mu bice bigiye bitandukanye, nyuma y'uko ku munsi w'ejo izi ndege zari zongeye kurasa ahitwa Powezero. Nyamuneka izi ndege rero zongeye kurasa muri ibi bice bya za Powezero. Turaza kubabwira uburyo operasiyo yakozwe ndetse n'uko situwasiyo yahagaze muri rusange. Muraza kunyemera rero dukomeze ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tuze gusimbukira mu bice bya hano n'ubundi muri teritwari ya Warikare, ahitwa Kibati, ahitwa Zahembe. Tubapudetinge tubabwire uko bimeze. Turaza kuba dukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu bice bya hano muri teritwari, by'umwihariko ya Rubero. Nyamuneka naho situwasiyo ni hatari, ariko mbere yo kugira ngo dukomeze n'andi makuru, nyemerera mbanze mbwira abantu badukurikiye ati udukurikira uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu gihugu cy'u Burundi, uri Kenya, uri Tanzania, uri Malawi, uri South Africa, Zimbabwe, Zambia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, uhawe ikaze by'umwihariko muri ano masaha, kandi uhawe ikaze mu buryo bwihuse cyane kuko ni amakuru yihuta nayo. Ntago ndi butinde rero, nyamuneka muraza kunyemerera dusimbukire mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira, by'umwihariko byaba ku mupaka wa Katumba, byaba mu bice bigiye bitandukanye. Tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze, kuko hose hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza gusimbukira mu bice bya hano muri teritwari, by'umwihariko ya Masisi. Masisi hari iki, bimeze bite muri teritwari ya Masisi? Ariko kandi amakuru namaze kwakira ni uko isuku zikomeje kuvuza ubuhuha, nk'ahitwa muri axe ya Sake hongeye gufatirwa icyitwa Karanti Volere. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ntago ndi butinde no, nyamuneka nyemerera mpite aya makuru yacu nyinjira mu buryo bwihuse, ariko kandi rwose mpite nyahera mu bice by'umujyi wa Uvira. Ibintu byakaze, byamaze kuba ibindi, ivumbi rikomeje gutumuka. Nk'ubu tuvugana munyemerere mbabwire yuko by'umwihariko ahitwa za Kalamabenga, ahitwa za Songo, ahitwa za Kirindura, ibintu byongeye gukara. Impamvu nkubwira nti ibintu byongeye gukara mu masaha y'ijoro, by'umwihariko haraye havugiye amasasu menshi cyane, ndetse impande zombi ziza kwikanga, ziza kugira ubwoba bigendanye n'amasasu, by'umwihariko yavugiye muri ibi bice. Amakuru namaze kwakira rero atariho ivumbi ni uko aya masasu ari kuvugira muri iki gice ari wazalendo n'ubundi ziyoboye umujyi wa Uvira, zigikomeje kugenda zikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo n'ubusahuzi. Ibyo bigatuma nyine umujyi wa Uvira, nyamuneka ibintu bikomeza kurushaho kuzamba. Birumvikana ko nyamuneka ntabwo biba byoroshye n'ubundi. Amakuru mfite rero muri iri joro, abagera kuri batatu by'umwihariko b'abasivile bongeye kwicwa nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse kandi abandi barasahurwa ku buryo bukomeye cyane. Ibintu bikaba bigaragaza yuko rero nyamuneka urugamba ruraza gukomeza gufata indi ntera mu buryo budasanzwe. Naho Powezero rero, indege ya drone yo mu bwoko bwa CH-4 yongeye kurasa bikomeye kuri defense za M23 no mu bice bituwe n'abasivile. Ibi rero bibaye bikaba ari bimwe mu bintu byongeye gukanga bikomeye igisirikare cya M23, ibintu byongeye gukanga bikomeye imiryango mpuzamahanga. Mu bigaragara byo uwitwa Tshisekedi nta kubahiriza ibiganiro, nyamuneka aracyakomeje gukozanyaho.
Ibyo byose ni bimwe mu bintu byamaze kuba bitera ubwoba abatari bake bavuga bati ese igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyacyo biraza kuba bimeze bite? Bati biraza kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba kuko byinshi mu biri kugenda byifuzwa ntabwo biri gukorwa, kuko ibijyanye n'ibyo intare za Silamu zikomeje kugenda zirega zivuga ziti barenze ku gahenge, indege zagurutse, ibyo byose nta muntu n'umwe urimo urabyumva uretse kuza guhaguruka nabo bagatangira kwirwanaho mu buryo bukomeye cyane. Biragaragara yuko rero na nyamuneka mu bice bigiye bitandukanye nabo bakomeje kugenda bitegura bagaragaza imyiteguro idasanzwe, kugira ngo mu gihe n'ubundi habaho atake zigiye zitandukanye n'ubundi babe biteguye ndetse ibi bintu bahite babirangiza mu buryo bwihuse cyane. Turaza by'umwihariko ibi bintu kubyinjiramo turebere hamwe ariko mu bice birimo intare za Sarambwe imyiteguro idasanzwe irakomeje nyamuneka, hari imyiteguro yo mu rwego rwo hejuru, turaza kubabwira yuko isaha ku isaha hashobora no kugaragara icyitwa igitendo nyamuneka. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye birebana n'umutekano, politiki na diporomasi kuko byaba mu bice byose amakuru namaze kwakira ni uko buri umwe wese ari standby kuba yakatakwa ndetse no kuba ashobora kwitabaza imisada igiye itandukanye ituritse hirya no hino, kuko umujyi wa Uvira ni umujyi kugeza magingo aya navuga yuko nta muntu n'umwe by'umwihariko uwurimo worohewe ku ruhande rw'abasivile, ahubwo ari ibibazo gusa bikomeje kugenda biwugaragaramo bishobora gutuma isaha ku isaha mu gihe itegeko ryaba ritanzwe nyamuneka igisirikare cya M23 cyakora buri kimwe cyose gishoboka kikajya gutabara abasivile mu mujyi wa Uvira. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande mu misozi miremire mu gihe kuwa kane tariki ya 23 Mutarama zari zagabye ibitero mu duce twa Rugezi ndetse na Mukoko zikoresheje drone z'intambara bigakomeretsa abaturage bane mu midugudu ya Mikenke. Ibitero kandi byagaragaje nk'ikiza kwicwa nko kwica amategeko by'umwihariko mpuzamahanga yari yasinyiwe Washington, Rwanda ndetse n'i Nairobi. By'umwihariko ibyo byose rero bikomeje kugenda bigaragara mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko kandi uyu mutwe wongeye kwamagana umuryango mpuzamahanga kuba ukomeje kutagira icyo ukora ku iraswa ry'abaturage rikomeje kugenda rikorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na Bujumbura. Yes, twirukanse cyane rero by'umwihariko reka dukomeze tuve kuri ino nkuru idasanzwe ikomeje kugenda itugeraho, ahubwo duhite dukomereza no mu yandi makuru arebana n'umutekano, politiki na diporomasi ariko akomeye ku ruhando mpuzamahanga. Turebere hamwe ibijyanye n'ibikorwa by'ubwiyahuzi cyangwa se ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabaga Bujumbura. Ibintu byakaze byamaze kuba biba ibindi mu buryo navuga ko budasanzwe. Emera by'umwihariko rero dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Turebere hamwe bimwe mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa misozi miremire y'Iminembwe. Mu misozi miremire y'Iminembwe rero rukomeje guhura n'umunyutsi. Misozi miremire y'Iminembwe, amakuru rero akomeje kugenda atugeraho aragaragaza ko nyamuneka yakomeje guca ibintu, ntabwo imirwano yarangiriye hano gusa ahitwa kuri Puezero hongeye kugaragara urugamba rukaze kanya gato gashize. Ni ku bitero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari kigize gutya kigabye kuri M23, ibintu byamaze kuba biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe. Amakuru rero akemeza ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaba kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kuba kigarura ibi bice bivugwa ko byamaze gukabwa cyangwa se icyo bita gufatwa muri rusange. Amakuru ni menshi cyane hano arebana n'umutekano, politiki na diporomasi ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi nyamuneka nyemera nkubwire ko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane.
barimo barisuka rwose ku buryo navuga ko budasanzwe ubu tuvugana. Amakuru namaze kwakira rero nyamuneka nyemera mpite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira mu bice bikikije by'umwihariko intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye by'umwihariko n'igisirikare, bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara mu gihe uruhande rw'amahanga rwo nta kintu ruri kubikoraho, ngo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Runingo yagize ati twiboneye abasirikari benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira. Ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kuyigwamo. Nubwo imyiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDL hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato, ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura. Mu mateka rero Uvira ni ibice byakijijwe byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi n'ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDL rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande n'imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage, ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta, nazo zakunze gushinjwa kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane, kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi. Mu gihe AFC M23 rero igenzura ibice bimwe na bimwe by'ikibaya cya Rusizi, imyiteguro ya gisirikare ya FARDC nabo bafatanyije ikomeje gutuma amahirwe y'amahoro arushaho kuba make. Abaturage ba Uvira rero n'akarere muri rusange bakomeje gusaba ibitekerezo by'intambara bisimbuzwa ibiganiro bya politike bigahurizwa mu banyekongo komeza ibiganiro aho gukomeza gutakaza ubuzima bw'abasivile. Mu ncamake rero ariya mayeri hagati y'intambara ishobora kongera gufata indi ntera, nta mahirwe make y'ibiganiro by'amahoro bikomeje gutinda. Icyizere cy'abaturage kiragenda gishira mu gihe amaraso akomeje kumeneka mu karere kamaze igihe kirekire kararanzwe n'intambara ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uvira rero nyamuneka ubwoba bukomeje kuba bwose muri ano masaha,
ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, ni amakuru aturuka by'umwihariko muri karitsiye ya Kasenge nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'abaturage bahatuye. Baganiriye n'ibitangazamakuru ndetse n'abaduhaye amakuru. Abo baturage rero bari kuvuga yuko kurasa amasasu byari bigamije gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo guhungabanya ndetse no kubohereza gusahurwa ibyabo, bikorwa bivugwa ko bimaze igihe bigaragara mu tundi duce tugize umujyi wa Uvira. Kuva umutwe wa AFC M23 wava mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026 ugasiga umwanya wa Wazalendo FDL n'ingabo za leta ya FARDC, abaturage bavuga ko umutekano wazambye ku buryo bugaragara. Raporo z'abaturage rero n'amakuru ava mu nzego z'ibanze zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanwa, gufatwa ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenwa n'imitungo y'abaturage, by'umwihariko kandi hanavuga isenwa ry'amazu, amatorero y'abanyamurenge harimo n'iry'ingenzi rusange rya 37 sedeke cyangwa se cadeke n'andi masengero cyangwa se n'izindi nsengero. Ibi byafashwe rero nk'igikorwa gikomeye cyo gushinza urwego rwo gutoteza by'umwihariko amatsinda y'abaturage b'abanyamurenge. Ibintu bikomeje gukara ariko kandi bikomeje kuba ibindi bindi, urugamba nyamuneka rukomeje kugenda rufata indi ntera. Amakuru rero aturuka ku ikusanwa kugeza ubu agaragaza ko abantu 29 bamaze kwicwa kuva izi mpinduka z'umutekano uzatangira kugaragara muri Uvira, kuko nko mu ijoro ryakeye nyamuneka bivugwa ko abantu batari bake bongeye guhura n'ikibazo gikomeye. Haravuga undi muntu umwe wishwe mu gihe cy'amasasu yarashwe hirya no hino, byongeye kandi kuba abantu 60 biravugwa ko baburiwe irengero, mu gihe abandi bafunzwe nabo bavuga ko ari benshi, n'imibare ikaba itaratangazwa ngo ishyirwe ku mugaragaro. Abaturage benshi rero mu nkengero z'umujyi wa Uvira bagaragaje akababaro n'ubwoba bukabije, bavuga ko imibereho yabo yahindutse nabi mu gihe gito. Bamwe muri abo batangaza ko mu gihe AFC M23 yari igenzura umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 hari amahoro ugereranyije kandi ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa mu mujyi wa Uvira. Umwe mu baturage yagize ati: "Bunyamakuru tubwirire isi yose, tubwirire AFC M23 ingaruka muri Uvira bitaraba bibi kurushaho. Wazalendo FDL na FARDC barimo kudutsemba burundu." Undi akomeza agira ati: "AFC M23 abaturage barayibonamo icyizere, izo ngabo za FARDC n'abazifasha abaturage benshi babafata nk'abicanyi mpuzamahanga, nk'abanze amahoro." Ibibazo rero by'umutekano bikomeje kugaragaza uburemere bw'ihungabana ry'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage basigaye hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro n'ingabo za leta. Abasesenguzi rero bemeza ko igisubizo kirambye gisaba ibiganiro bya politike byimbitse, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gushyira imibereho mu mutekano w'abaturage n'inshingano n'ibikorwa byose bya gisirikare. Mu gihe hataraboneka rero igisubizo gihamye, abaturage baba muri Uvira bakomeje kugira ubwoba bwinshi ndetse banagaragaza yuko ejo habo hazaza naho kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nyamuneka ibi byose nubwo biri kuba, ibintu bikomeje guhindura isura, kuko perezida wa Angola Joao Lourenço murabizi yuko ari umwe mu banyamuryango ndetse akaba n'umuyobozi mukuru wa EU. Joao Lourenço yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangiza bidasanzwe ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, ashimangira ko ariyo nzira irambye yo gukemura ibibazo by'umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byamaze kuba mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025. Perezida Lourenço yakiriye inshuro 3 Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abo bombi baganiriye byimbitse bakagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye n'imbogamizi z'ibisubizo z'igihe kirambye ku bibazo by'umutekano, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biganiro rero byahuriye ku mwanzuro
w'ibiganiro bihuza Abanyekongo bishyigikiye ku bwumvikane n'ubwiyunge ari byo byatanga umusingi ukomeye w'amahoro arambye, ndetse bikarandura ikibazo cy'intambara ndetse n'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro rero wafashwe kandi nyuma ya Perezida Joao Lourenço ateye utwatsi icyifuzo cya mugenzi we Tshisekedi cyamusabye cy'inkunga y'ingabo za Angola. Ati nizo twaguhaye mbere na mbere tuza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko siwari wazi nazo zararashwe, uragira ngo